mwachibu na kwaitira ya masemo mpaka ase ward ya Ichuni ase geti kya gisaba kwa asabari ya itentambi ya tirega soko muri Mogosori Isaac Ochichi abange bamate ko rwa sense meno rongo rwa gusi asenko yakire chitimu chinyenge amona Chemelil Sugar Red Berets ime ya Kenya Premier League konde bone gura ndega rongo rwa gusi sa ucheza chitimu gose timu yorongoro emeka ile buna Ichuni FC tova ya moto sango mugano ye na nkikeli yarate bibirengerio igoro yenko yeito ya gusi wetere sabari ya yentambe igoto gochaka andake elietali yao awote bi elietali yao nyeli tamanya na Isaac Ochichi labda getino ndiro rwe bagete na andake ndio yuboire na goswa senko malietane na Isaac Ochichi una wa ikawateba lietane yo na tebe mbakire lietali manyikanira tsomo pira no Ochichi tule baka tine baka linde ogba neima yaya okay lietali ane boronge ba narita somo pira no Ochichi no Ochichi ne lietali sokoro yane asenge njonga mepira na sports ya familia yetu ne ase kerango kigoro sana tena iburu mwaka 1989 na soma na kora form 4 2008 kuruka no tunga Mosocho. After 2008 ngajoine team ya rekoro ku Kaisa Chiefs so Kai Chiefs iko trainer liborabu asema ya Tinderet Ochichi so kawe se Kaisa Chiefs njongire chimbiro mono batire familia yawe ne familia nkwa bote byanda ke stato minu sokoro yao background kiba bwate senko yo sokoro yana kalengwa kalengo mupira sana barikoro kumbuse na nyembuse ile ya rweta senge etu ile tira senge njenga karaka bwatire mupira mundu teyo kamuikereire karatwa so ase familia ane tata tanjete mupira umagoro mono na tebo mugaka Nicolas Yasiaki genta anjete mono folepo na music onyengo ikrasa yere na ro tenere chichi kwa ya cha Catholic ase diocese ya Kisii ase familia ngete nyumba ngotengara turi nyasaye sana ande ndo mwandi nyasaye sana senge njona ro to ikiria story sai okay nande familia ito ime aba minokimbale nkororo no minokinaro yo tangana to korete silver medal ase Commonwealth Games Isabel Ochichi olima komoke atokuru ase familia bigo iso koligereri ororeri ruweme sports ndo arenga ase familia ito sana ne familia Chigosori bona ebuno Ochichi kwa tebe tatu mwenta Gosori Tigosori sokore ona Gosori tienkoyo ayebona kyonya lite kwa nyole se bago ngo kina kayiro sityo omunguso yogose ubwo so ase amangana yenkoyo akaro nkonya gukina nanjete gwako mupira no nyankorwe primary no nyena agachirare nagachirara senge njenge ngakyo yo mubiro na nigo lengo makasana na no maite kara karo bwato mubiro mone na ndogo to mupira ochiare na ri wakali kru kwa enda next level lakini wana senge njo na bwato mubiro moke party ya kanyolire byege na agachire na katsono level na tigerworo primary ki na someta se primary ko kuyenze mbi primary karo to akora roro nka soa Cardinal tunga Mosocho sebone nko ya at least yewate nero organized lakini fact yakaro na Cardinal tunga gendo kyangeto moyo bugutaka gwako mupira ori negeti kyare ngoro karo na roche geti kyare nge Cardinal kyare nge fair flat ngatebaga bakanga ko mupira yumwaka ki yare nge 2006 ngatebaga ge bakanga ko mupira form 1 ochire form 1 macha asine mono na renge nande paiteni mono la izini ya renge igoro ai no moke na nje no moke nare kero na etu opportunity eringa so ango giti torra ko no wako mupira ina waka namba isatu I really worked hard to make sure left back to make sure on the weta sai ndacho correct ati kobeka goli na naga ndrego mnangu chikokura form 1 so form 2 ngabe captain ye school kore form 2 kinde form 2 aso mupira bana football team ngaba ninje captain inkabe komo kipaiten Cardinal ya manyire mona ase mupira na senge njeringa form 1 nje akairu bakacho koraki cyo wako mupira lakini akana na so form 1 form 2 njenga changarusia policy eringa form 1 te kunyara mupira ngaba opportunity ngaba tabeke ndo mako koraki ro muntu oli oroche na nari wako mupira tigakoraki tigache torosie team bona bana bali ku primary babwate talent bagate tukarosie team nginyore to mwaka unatwaga ntwaka kinde form 2 ndo abwate kendo kyari ko kupaiteni Coca-Cola championship yari wako mwaka uyu yari wakirukize school tukene tugoita school una chabo itiera cha kumetenga kiyo amabuko ya kuruse itoga ya kumetenga kiyo tukanyeita cha St Peters suneka tukachita tukomera ne final na Kiss school yarenge host kana tumira ne final na Kiss school yarenge host tukaenda mupira bako mubiro kana penalty toika penalty ke munyasa muna atarairi akatokonya tukabua
tukabwa 1100 tukaye guchi uniform ebikoro to tukaye guchi trophy ngarura bono mupiro nabo tukonyonyara bune skuru karatwira ntego che skuru by then your principal yarenga yari ko Mr. Nyarigyo yorwete sunika nonya tangite mupira bye gora kinya karatu achete ne trophy ne chibese na baro chine na gane tiko to support asomopira igaga chaka gotogorra chi uniform agatogorre mepira tuga build a team Cardinal a team ya chite kogenda bake final ya by then yari ko provincials tuga chigwa ko mupira ne team yari ko tour game party mbaya tour game ga tuite final 2-1 tour game ga proceed go chi nationals era bumotemete andake ochichini meje sabale onentambe secondary mwanyade go ikambaka provincials ni sabale ntambe sana kone kyo wote aba 2006 to what world cup yebete inse aga kyo ntimu kyo kwali hotel go sema wasali kyo wanchete omo ngake yo mine na nchete sana team yari ko Brazil na nchete Brazil na ndero Ronaldinho na tebenero na nko ngari ngomo yo na nje boku kani go tengero mupira na gutaka bakore kyare gukora chi cross chiriara koreta ngachaka kwegera kumnara go chireta namno kane speed narete cross paka of course tina tingo tebane gete kwango kya lakini ndo chenga binto bikebi yari kunyara gukora bunara go chituri chiriara go tumyoreta chi cross go che boxime gozoi ko tene niyo mondo chaka kuramo nyegeria kano bokora umana kwera die pass na ko bete binto bikoro asali and by then Brazil wo ilikuwa form no nyemba ile kombe kyonge ndo na tebe they were a good team obye tu otumba imogete yes ona kwa ira korwa se Cardinal Otunga gwachira bono college gose wasoire kebona bugimo bwengo eborwete kerwa college Cardinal Otunga kero na kora Cardinal Otunga na lieri nchite konyore team mo ga kanaro kor Nelson Chweya oyo somete Swansea University agachakie team igaiga sense ma ya borabu Tinderet twari go train Nyantrago secondary team yare kor ku Kaisa Chiefs aka identify ka twari wateche twari wakati friend ya gachari ko tara kanyora ngwa ko mupira aka ndebe timbe nti kwa ko mupira na bana aba akangira se tindike wali kyabe ke elefo yani yare ngengao akangira se team ya ke Chiefs team ya bata bantu babwate aba kojigete babwate experience sana kwenye baka akire mipira muna babo manoa baro twari ko babo kocha abantu kwenye baka akire mupira bonekero na ikoro no nyana ngo mokena ka basokire lakini bagangonya go develop mupira ori unangonya go develop mupira ori kogenda Nelson yongo to irare ngati friendly twenda twaka na Shaka Ruturi twenda twaka na Chemiril twenda twaka na Wasito Nairobi bono litukere mokitore Chemiril to wako mupira pa etenia coach ya Chemiril Sedekia Otieno agateba tigo mwana yatigare gaiga I was very young lima kwenda gochesa na Chemiril chief friendly ya lenge kaizo chiefs ya lenge meye league usa lenge ko so chief friendly chioka konya nali ya to ile league ya ku division 1 na te by then konya enkeni yari ngase league yeyo nali eri Sedekia ntebe tibona none ko romoke injobere ga inyo ko renda munaiso Chemiril ya korolire Chemiril bono ngasoa team ya Chemiril Sugar by then iyo yarenge 2010 Karona so Chemiril ngaka coach you I want to appreciate him wherever he is na ngonyete sana akangorke binte binke na kagete ni meta so mupire binta akrete ntamaete nje na maeto mupira kinanyo bwata kinanyo era ligo na kolire gasiani lakini akangorke ngana ene nabo kwa eri ombiro to bwento tenara squaring no mna kokore go create space no bwento be creative igoro bongo manyengi go chikoba next bono kurwa gwaka ngegerio mupira ndobere tinyarekeka akaba nge AF season akairu Gor-Mahia agantiga Chemiril World Division 1 ugasoa na Kenya Premier League ngasoa Kenya Premier League rioka kerona atigara Chemiril ngabo akaigo ngakeme na agete mipira nge first league out of 16 na agete mipira 13 kerona ko ana ke mipira 13 team nero yarenga nero Kenya Premier League yariko Great Pirates ya Chelsea ekanga identify asenge nje speed yeri na bwate na skills yeri na gutumia ekanda ngiri ku Nairobi the same season 2010 Ochichi nganda Red Pirates watere safari yo kwanda Nairobi omwanche molerio ya mekende na Isaac Ochichi atia bakosori bakumite ko raiga ise ward ya Ichuni akwatya bune safari ya nchagete ko ruinse ko rwe primary ko rwe secondary Cardinal Otunga Mosocho onyale ko so team ya Kaizer Chiefs onyale kwenda se team ya Chembe na ko Chemiril bono team ya mekende buna Red Pirates anyale komorora atabi safari ya uchi Nairobi na Kenya alete cover na kibona rute ko Nairobi ndaire ndebana sorongo rwagusi keboikeranu
omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoko burwire bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere chioka nduto koereza buno rwarete wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gentu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akorire to konyoro murwiro oyo atakire gokorwa massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omu director bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase semo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi aigana segeti kiagesava kwa ewodi ya Ichuni esito kusanga no mogosori mekene buna Isaac ochicho mogosori okiro chitimu chenyinge omulendo irani kase timu ya Ichuni Combined FC ko irani yakoboko na konyara kwene kibuna abasa babakena barabu kwende libale enko yegwetere sabadi ya yentambe pono ko ruchemilile na kibone sabadi yoko so Red Berets yabete bako ikomo chio Nairobi Atwa Chemiril kitore Chemiril yari waka fast leg na Red Pellets tegaje geti ya Chemiril litukerio nkabaye pati nene sana ngachakiwo mupira first 11 karena chakiwo mpira ngateba na incheni mbwene na tento ke timu anyege ndongere kyare ngore ali mente mbwene tento ke timu eko endani pass bune ya Red Pellets chi uniform chingi ya bune ya Red Pellets imbeke bya njembe muno musigari Bona itukeli ngetoma sana geti. Ngetoma baka omweli ngabeke goli. Kerona abeke goli akochiri ya Red Pellets ka approach after mupira. Tegantebi twarolire no mokore nande skills no batene speed ene atokara taki. Tutaite system yaito yo mupira ya Red Pellets ndo chena buku nyara go fitio. Egantebi in 2 weeks time ndo bwate trials yo correct utire gocha Nairobi lakini omete bona Kenya yakara kwa rangire une coach na bengeta trials yo gochi ngene contract kwa iru igo kara 2 weeks chera ngakirwe simi ngatumirwe FA ku Nairobi in fact intara tumirwe FA bagantebi FA toko gotumira gosinegari toko tumira ko ku Nairobi ngabatebi ya ntume FA ya bagantebi toko tumira FA senginjo tuma Nairobi bya igo ngatumirwe FA yare ko nkericho ingo kakericho nganyore ga ya Red Pellets yororo nganyite ya tumetwe cha kongo igorgericho ngasoe ga ya yume kangira baka CSU headquarters Ruaraka ase timu go trainer toro wata ibidi kyabuna ati ekwata ito ende Red Berets okeronda getio getoma sana onyare koreka ngio ati basaya baba kwate kwa timu chinene konde mbali gwetoma irinde bane kibana gwetoma bale na gosoza timu baraga ni gosoa egento na batebi egente kana bogo tware talent na bogo twara kiro muntu na bwate talent lakini anga tobwati mokyo kobeka getia ire tore talent ya werokana still na bogo endra gutigara wasori njegento na batebi talent iri obwate koromoki orokienze ngana boko nyara nonyene banda boro je timu ye chichego rali cha Manchester cha Barcelona mbabwate binyoro barwete omoki babege to monta kata kubarenga kurwa omumuro yo Messi na bako nyara wako mupira karaki atokon igali asore na inje buno chichi na bege to moki na ebe ko moki omonto na rore isikawo ganyita korore buno wako mupira karaki akoire munabone ga bamba bakoyibare gusige ga bakiro mupira chitimu chegoro na bangi na bako nyara no inje rimonga likotarega ngotebi ayo omumuro na rore na maito mupira na bangwa kara onyane ko chige timu gete motebi ni omumuro na lege kante ke tokonya mwange opojin torre go na maito mupira na bako nyara
kwa iru gara ngutara turage musi mipira yonsi wa kugusika iga igonje kendo na ate yamura bali babwato talent geti tiga babe komoki batagarire kichikochi chabo chiko batabichuwa machiko yo mupira na ara chenjiri sana batagarire kibago tebigo ote otware discipline bune player utige mangana mange mindo buna drugs gara gutware talent oikigoro gari go chiko ba tested onyore ngwa no mundo butumia malio bado seligu kwarade Ochichi kwa linde gali ya Red Berets Kericho wachire na ireko no bugima bwo bosete gufita se system ya team ya Red Berets Karoneka Red Berets tigante beke no bugima bwa majitiko konga Nairobi okagera Red Berets abantu baroro n'abantu bwate mebere menene sana sasa ingina bako chikwa gwo mupire kana rochi chinguru musigari abwate ogokunire gake go kwagoreki kwagule yun training kwa renga coach ya renga mumuro twalete na chata konye bol so but it took me time ne coach gande mereli pa teni ore kukale agande mereli sana tware ko irwe nare ko irwe chim bunu murwe bunu rali kirwe dosi ngano banda ande chim kere wiki kabira se wiki inga irwe chim mara mange sana baka ngata kanyora strength yelio musigari na nje kimbwato mupira ma etenga ndo kwanzo kurumega yale tari ko ngura mupira oyo inkaira sometime nande teammates mba nkonyet sana ngacha adapt ne system yo mupira kugera bona achite ngaliara Red Berets ne team ya power play omupira obe cruise teyo ne tingi mbata no korige space bambe kero mupira yungaraki minyo kembara tere cruise yango yo kotanga to bege gortobe tobeke igompa nkonyet sana adapt no nyobo kimabware ngoba kongu Nairobi lakini ekambia nyene ya Jesu ya chite kange nyumba Jesu yume ukamenta stamina bono ngatwara chingu Konanda ke ime Red Berets wote bi kwa chaite ne left back bado ne left back yore namba sito sema no kwa change namba immediately se de kia nyorete kingwa ko mupira ajita gande abinambi yuko katiko bwenereti asenge speed na bwate agande bone namba ndake to chake kwa namba 11 ingasukigu kiriyo kasika muto 11 yero moto asena mnoke bwango ndate cross osasena mnoke bwango ngete chi defender ndembeke goal bona se de kia unero introduce ku namba 11 baka namba 11 unero jito ko ngira Red Berets ingi bono ko kirete ime Red Berets na kibono rote ko Red Berets anenente Red Berets yankonyet sana kana nyakara ngorete skuru ngorete KCSE ane na ite bia sana by then na nyorete P plane of over 63 points I passed very well and I was actually supposed to na point go Chunya University lakini ngachibe asa jiriji gakoraki chigange asenge njo yobo gimobo bwe family sasa ngine chi family njiro tutabwati tutarkwanyara byago chibes chigange yake lakini Red Berets kinde chemiril ngaenda Red Berets kana bate na jitenga ikaranza no mukubwa Red Berets ngamwera sayaya na ite takurwe skuru bya sana na ndo moyo ne nore ngendara ngende university agante bikwerure no takata kwende university igendo kara kinda ketente karonguru Red Berets tariko se na sare tu goseki ne biranga ribilinga grade yake nanyo rete skuru ngebwenda ko chakongonya ka romo piro na boko rata ikenda yonsi awe na classmates wao bande ngera basani bana mbaro bare barabalimu basani bana mbaro barabanya gitari ngataba yayo na nje ninta ketendu gaiga ngenda at least tuare gento keteke ko chako identify na old boys bande be school bona karona ndanga ya somo kubore Red Berets mokuboli agande bingi oteketeko kamote bya saye gento kirangonya nteketengira ne skuru nimbwato moyo nteketengira ne training bo mwalimu agambori chibe asere ngachika nerigu omanya kwa bo mwalimu ngabata bya approximately bya chiraga nerigu wanga 450,000 Red Berets ga declare check ya 450,000 wow ngagenda Kibabi by then nga join Kibabi ngenda ngakore course ya yo bwalimu ka train yo bwalimu bwa maths and business karana ko ro bwalimu bwa maths and business bono karana nditinko nyara kweyana gucha so mupira ogera bono bwalimu mutagete chinsa no mupira no tagete chinsa choko train Yengo ya Premier League kerela Red Berets. Ekara Red Berets. Mwanche muliro amenka inevu na Isaac ochichote bya safari ya yentambe na chitimu chiria cheta chionsipi. Wano de Red Berets kuisanekira ngwe ya masomo na kunyara ko bo mwalimu. Bona tyanya rote ivono kere kwa nyalire ko bo mwalimu. Na kyo gendretie biego ndo ko bali ndako yona ndola segeti yenkoyo. Anene igento ntaketente aba nimpwato moyo linga nangana nyora bantu nje ba ko mupira muna nari waka. Indore bago yo bande TV mwe n'abantu bare kontra nje TV mwe kwa ko mupira ngataba none kindo mwalimu kana arwe ya bete tingo te osine pati embe ko sinengia eskuru la ntanga na jaga na nyorete yo go somi nyantrago. That was 2015 kana tunye skuru immediately skuru iko nyatera mupira ya rengense lakini asa kurengana no manye boribo kana kwate bo mupira nyantrago ngaraosie timu oro ngaraosie timu ya jete kuiteru district finals tuara ko boy finals ju paiden tuite sent mark
Game minute twara kwenda nationals, yani twara kwenda provincials, ya provincials by that time. Lakini tukaituna St. Mark ya renge buja gotobwa. Karonaru nyantrago ikaba pati nzuri ngasoa St. Andrew Kawa Girls Nyansiongo. Bwana ine ya baiseke. No maita baiseke baito bagusina baromanga nabo biro banjeti eyo ndo banjete music. Bwana tinche tiko twara interest na barabumo na somo pira lakini skuru echirani ya Nyansiongo Boys ngabagingo train nayo bamuraba Nyansiongo Boys. Abuna akonyete baka bakacha go join regionals. By 2018 ba join 2017 baka join regionals. No nyeba igete quotas baka sokyo. But appreciating there is something I was putting there. By saibu nangu kwa nega serikali ya ndomete skuru ya Naikuru. Ninde no maene ngangu ika Naikuru. Asenge nyonaro jimba kwa teke chekia resources inchiroro they have everything. I'm going to build a gym there. Nimete team ngo chikorozi yote ngo chikobara isi. Gara narange iri aba muraba libama eto mupira na bata babiri baje bacho nye school. Imba train to ko mupira seso. O chete Ichuni FC. Ichuni ga nonga. Chitimu chinyinge chatakire nje yakiro mupira sana. Chitali Ichuni. Ichuni ya karonaru nonye kina alengo mwari mbado kwenda wake na alenge timu ku Silpwet. Yure NSL. Na yake Silpwet for over 6 years. Paka last season na rinaru the Silpwet karabone serikali yanga tega ega singa teba tingo nyara go dapo katie ga sia serikali no mupira bono tigangoraki tigantumoke bona karonaru Silpwet ngateba tigangi chichuni asenge njoga noka ndubwata bamuraba itoga iga na baruba agire mipira ya NSL uneri kimogaka uitware ngene era Silpwet tubwato yondo korkweri kimose oyo akire Silpwet wakire Pometepi orebona iga okorega sina technical training college karatwa umira na tukateba yaya etimwe yanga ne kwena temo kiguru as from last year tukachakire tournament ya matoke tukateba yaya tukatuira ni timu yanga rasmi yakoraki etimu tutekete ntunyarosi shapana bugera ikase kete moja ninga ya Teresa onore churi na kreteki neroro tukachamo tukarosi etimu no to train leke tie kina ge sabako nero mugirandi yitu no to kumna na ga train credit ko saine no to lega iga twacha twa train tukaita timu ya kombe kia matoke bakomweri tukairobo nyangongo bwa Kisii County tukacha ko regional league as regional league bono with our experience ya basani abane na bana bake bari to burukaneti abutoge ntako na kuegeri ngi bakwenda okarageti to abakonyire iga twanya gwaka iga bono iga na standing ere Ichuni ere namba ibere na nendo bata ndora itumo piege sarige ya gachagete na ne timbu ati matumaini gozenga timu nere gojigo toita gochimotuga iga kugera ele fotore sai I want to say we will give our best to baka tororenge timu ya so to the next level yo division 2 ochichi esenko ya yo spina mbele na ndo bakubunga chigol na kwena na chi assist gol kikwa bunge to teve ora ugokerete sana teve egoli na tebe na begete nekro twa Red Pirates yari waki Gor Mahia asege tigi ya Fra Stadium Nakuru ega kombe kyari korku by then President's Cup wase Moi Golden igisa ige korku FA Cup ya Kenya karato ikorro umupira kaenda baketa ya 90 bado ndora beka gori na so ete taika ya umupira ina beka tumupira taika ya 70 na nina chitemne substitute tukagendra no umupira baketa ya 90+1 ngabekuru umupira korugeti paka no nyama ndo akarra umupira tingonyo ikera lakini asenga ndio speed na bwate ngitinje tiko kumoyenga umupira ndio karaki tindi konyo ikera mna nanyo ikera tika ngane gori kiberingo mnakera gocha nganyo beka na mubeka to from very far ange 23 yards umupira tokasoki Gor Mahia kore tournament yeyo we were the first team of Gor Mahia kore tournament you for 5 years gaidi ni aregol yana nje ne togelinga dituke nje ni mbegete markinga dituke moni I harmed Gor Mahia kubaruzia sega kombe tage kitorage na gochiko kola bono maroro kyo bwate igoro yenko yorongo rwa gusia na nente bo muchando no ri gusiga asensemo yo mupira mona asensemo yo boteneneri bo mupira bwa gusia anga ndio boteneneri oboro byo angana nyonsha pana yaito sai ndio bo maino nanga ya soile league lakini nimba atoko semelinga ka na kanonye neti ne bane timu ya na Ichuni ni meeting in the next 5 years ine target in the next 5 years onyora at least anga tali timu ya na ko so KPL at least shapari ile onyora ya so KPL nimba to semeli nonye boron to ntorangiri kuna chi delegate do cheto no mokutano shapana
torwa mahoni ito buna abantu bari twaragira umupira matuka mange gusiga iga tutebe ngike kwenda ko rwase timu ya Shabana njege ndo nare goteba amahonane ebyongosi bichoro gusiga iga chite abantu baike abana babange amangana ya marwa sirigu ase binyoro abana baba ni kare chitiko wenda jiskuru na go develop chi talent cyabo sayo izo kuri abana bange mangana chinyasora ichoire mangana marwa ichoire uziko nonye talent yange ndo chikonye na chango chero koraki go chero gosira njege ndo amahoni ana sai asege tieke kyake sabaku anana tikangwane ke tieke gaso gasingi jono ndwete mutaka tokobeka matumaini nga within the next 3-4 years a team we ange pia koberera nene sari go se div1 ayina arama maganiane nane ningenta kuligia abantu baranyare go support team we abasaida bangi bakoleti boniga banchitenko yo basabwate passion yo gosoria nko yeye ingana yo ko basemi rinde bakine sekali ayenko yo nere liko gotumike kamera egento na batebi ase andonzi ase bandigireti munaindega I'm 39 years old but I do run more than the young boys yo jingo training tiga iga egento nje na batebi abantu ondebuensi obwatenganga yo gwako mupira tigamaru keya mangana ya basubati amangana ye bintu na chinyasore madawa ya kulevya wachana twara discipline rendo muberogo umubero inoro no talent yeri umubero inoro go tumya gwako mupira oroche gwachakira gwako mupira kwanyura maru wajoire wasoire nkoro ime kwabunikira umubiri no ganda kunywaka tokugendera kunywaka wajire kwa mna girasa abasubati aba kwanya roboroire gwako koldre no nyara kugendera gwako mupira uyu tokugendera kunywaka njege ndo nabasemya ndonzi asabari batware discipline rendo muberogo rendi ava yago korama swesi regularly nande to narako bere kinyoroke ryore soka kurwe kinyorekyo genda iskari keri chake mipira si timu chire genda ko diplomatic yake mipira si timu chire genda ko gisuma si timu chire koraki ako mupira rosti friendly na bali bonzi batu agire mipira to bwate chilink ko chazi timu echinene inju tokonya abana bito bagusi to bayire muya na bongo mwimoki unabona ntebe mu muranaro uri wakira kendege gega ukoro ku mayangi bali bamu maite mayane na matabi tindo chino bokunyara wako mpira ngamwimoki ngamwira silpet kama tabi gega nona arenge coach mweli bakana era koraki ateme ngaimoki mu murondo ukoro ku taxi ngamatabi ndo chino wazo mu birane chinguru no krataki no bwate ngam connect ne coach ya Mombasa Lights akamwira sai no RNSL anajaribu pati yake igo bali twenzi to bwate totike kwegimereri chi opportunity chirikiroro tokonye kero muntu na abano yo koru ichuni world na abali siko ya ichuni world to bakonya to basem to baine courage that's the only way we can take our boys forward Niwata bakosolia bakento bate Kylian Mbappe Asufati Saka babu Haaland babu tuma sana ngoroche who is the youngest promising player to bate Sensengimo bona ga sai wisokorigeli with the level of course once mbia bali lakini ndakete kuamini nga with time Haaland gakanyora time atware time igana ndo mupira ochiko muanja buno muanje tsaye osarwe timu ya Borussia Dortmund atwa se timu ne ya Manchester Barcelona goje PSG Haaland is the most promising youngest player Mbiyama Chelsea chinga kiwato ire kuchakiro mochakano wekiravoni igana ali kwa tebiri na all the best se career yawe sama tukati gaidi na bilora kola senko yo asante Mwanche mwetu abireto gusangana Isaac Ochichi gatia basaba bato mugano mutambe sana gweta timu chinge bana lire ko gosoreri rongo rwa gusi Kenya Sobwa gare chiligi chia Kenya Premier League ya NSL boni ngaro mubatani ase league ya regional atabuna enko ya gusi botini bwese ko bobuya enyara gosuka mutu na wikire birengo byechinse mo chinde awo wikirenga kiende imyomuro bindi bwe chigosori ile tare nende mo Steven Captain 001